Komišene ya go nyakišiša mabarebare a go thopša ga mmušo le kgono e thomile ka tsebišo ya gore go ya go bulwa molato maphodiseng kgatlhanong le modulasetilo wa peleng wa boto ya SAA Dudu Myeni. Pejana kgweding ye Myeni o be a fana ka bohlatse pele ga komišene mo a utoletšego leina la hlatse yeo e beng e tshwanetše go bitswa ka Mr X gore e se ke ya tsebiwa. I have instructed the legal team to assist the Secretary and prepare the documentation necessary so that the Secretary of the Commission can lay a criminal complaint against Ms. Dudu Myeni. Go tloga mo komišene ile ya tsena morerong wa letšatši go ka bohlatse bja Moswaramatlotlo wa peleng wa ANC ka Johannesburg Geoffrey Makhubo. Leina la Makhubo le tšweletše ditefelong tšeo di sa hlalošegego go tšwa go khampani ya technology EOH Africa le khampani ya gagwe Molelwane Consulting. Go latofatšwa EOH e dirile ditefelo tše mmalwa go maloko magolwane a ANC go balwa le yena Makhubo. Makhubo o rile ge a be a laola diakhaonte tša Molelwane o ganana le gore go bile le thulano ya dikgahlego. I think the context is not correct. Regiments owed Molelwane Consulting. Regiments capital owed Molelwane Consulting the money that was duly invoiced and paid. So I suppose what we are saying is that once between Molelwane and myself, I don't know how it links to the council decision. They've got no relationship. Morago ga mo komišene e theeleditše bohlatse malebana le tshepedišo ya ditšhelete go tšwa go Moswaramatlotlo wa peleng wa Airports Company South Africa Phetolo Ramosebudi. Maabane Ramosebudi o ganne go araba dipotšišo malebana le khampani ya Regiments Capital ka letšhogo la gore a ka tla ipofa ka molato. Dipotšišo di be le malebana le tshepedišo ya mašeleng magareng ga yona khampani yeo le Transnet. There was a discussion, with the China Development Bank, between Transnet and China Development Bank to finance the part of the 1064 locomotive deal. Komišene e tšwela pele bekeng yeo e tlago.